Gospodi, Trojičeskoje javisja poklonjenije. Roditelje Boglasvi, djetestvo vaše Tebje, возлюблена Готя Сина именуя, и Духовидje голубине, извество ваше словесе утверждение. Являйся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение. Родителе Богослови, дєтество ваше Тебе, возлюблена Готя Сина именуя, и Духовидje голубине, извество ваше словесе утверждение. Являйся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение. Родителе Богослови, дєтество ваше Тебе, возлюблена Готя Сина Духовидje голубине, дєтество ваше словесе, воистину се яви. Являйся, Христе Боже, и мир просвещай, Воистину се яви. Наших грехов поставший человек, очищує се кров'ю Йордану, он єдиний чистий недролежан, освячує мене і водем. Сатиручи главе змія у воді, стоga, braćo, захватимо воду саве сене. Jer se onima koji je sa vjerom zahvataju, nevidljivo daruje blagodat Duha. Od Hrista Boga i spasa duša naših. Bog se javi. Koliko je ovaj pozdrav, braćo i sestre, veliki i donosi veliku radost djeci Božjoj, narodu Božjem, crkvi Božjoj, crkvi apostolskoj. Toliko je on strašan neprijateljima Božjim, neprijateljima crkve, neprijateljima i krvnicima Božijeg naroda. Možete zamisliti kako je teško, kako je mučno svima onima koji su neprijatelji crkve, a nije ih malo, iako su mali, sićušni, nikakvi, silikonima zabluda
lažne moći, lažnoga sjaja, lažne slave naduvani, pa namršteni, namrgođenim obrvama i mračnim pogledom onoga koji je nekad svojim heruvimskim očima gledao svjetlost slave Božije, a onda se zanio i pomislio da može i sam tako da svijetli, a da se odvoji od onoga koji tu svjetlost daje svima nama na dar, pa da postane samovlastan, autokefalan, emancipovan, sam sebi Bog, sam sebi dovoljan, i pokliznu se na tu pomisao i pade Satana kao munja i strovali se u bezdan ada, da odatle diše mržnjom na sve što je Božije i na Boga, na crkvu Božiju i na narod Božji. I silom svoje zablude, a oslanjajući se na ljudsku palu prirodu i njenu gordost, evo ga do danas mobiliše mnoge i premnoge, i oni danas, gle tuge, gle jada, kao tama jurišaju na svjetlost, na tama gine pri izlasku sunca. I ovaj dan je, braćo i sestre, za sile tame strašan dan, za neprijatelje crkve veliki poraz, a poraženi su zato što je sa nama Bog. Trisveti, jedini čovjekoljubac, evo ga danas u ovaj dan, potvrđuje svoje svagdašnje prebivanje u crkvi, potvrđuje ono svoje obećanje da će biti sa nama u sve dane do svršetka vijeka. A to znači, ako se pažljivo te riječi slušaju i srcem doživljavaju, da je svaki dan za neprijatelje Božije, za neprijatelje crkve Božije, za neprijatelja naroda Božijeg dan poraza. Uporno ratuje i gleđa volske tvrdoglavosti, gle satanske upornosti, ajde da je jednu rundu dobio, nego iz dana u dan trpi totalni poraz, jer je s nama Bog. A Bog, braćo i sestre, došao je da pobijedi i da svoju pobjedu, kako to divno sveti vladika Nikolaj tumači, donese. A ne kao drugi lažni pobjednici dođu, pa se kaže, odnijeli su pobjedu. Istinski pobjeditelj pobjeđuje, pobjedu donosi i ostavlja je svima onima koji su željni istinske pobjede nad istinskim neprijateljima i protivnicima roda čovječijeg. To su, braćo i sestre, đavo, grijeh i smrt. Gospod naš je pobjedio
i đavola svezavši ga do sudnjega dana, kad će konačno i potpuno biti bačen u oganj neugasivi sa svima onima iz anđeoskog reda koji ga izabraše za svojega vožda i svima onima koji iz ljudskog roda na ovaj ili onaj način kroz ove ili one okultne ugovore i paktove potpisaše i ispisaše svoje ime ispod njegovog imena u knjizi vječno mrtvih. Zato, braćo i sestre, radujmo se potpunom radošću. Vjerujte, sve što je nama istinski potrebno, nama je Gospod darivao i donio. Svojim čudesnim ovaploćenjem on je ispunio potrebe ljudske prirode, uključujući i one neugasive vječne apetite za vječnim životom. I mi ovdje krštavajući se u ime Svete Trojice, a ova banja, ona treba da nas podsjeti na banju našeg krštenja. Lijepo je i ovo, i osveštanje ovaj običaj, da osvećujemo vodu i zavatamo u današnji dan, da se njome omivamo, da je pijemo, da se njome kropimo. Ali treba prije svega da se sjetimo našega krštenja, braćo i sestre, dana kad smo se obukli u Hrista i kroz tu tajnu, kroz to tajanstveno oblačenje u Sina Božijega mi smo postali sinovi Božji, narod Božji, djeca Božija po blagodati. A kao narod Božji mi ne možemo da umremo, jer djeca besmrtnoga Boga ne mogu da umru, ako ostanu u njegovoj svetoj volji. Zato je bitno da kao kršteni narod živimo u crkvi, ne u crkvi kako je mi doživljavamo. Nažalost, mnogi još uvijek imaju potpuno pogrešan doživljaj crkve. Slušamo o crkvi preko televizije, razumijete, tamo ljudi koji ne znaju kojim glavu nosi, govore o crkvi, raspravljaju o njoj, osnivaju neke crkve, razumijete? To nema veze sa životom, to nema nikakve veze sa crkvom. To je jedno vrlo nisko skrnavljenje svetinje nad svetinjama, crkva je svetinje nad svetinjama. Dajte da se okanemo više toga što misle ovi, što misle oni. Dajte da živimo kao kršten narod, da se naslađujemo onim bogatim darovima koje je Gospod dao svojoj djeci. I da ga slušamo, braćo i sestre. Čuli ste Oca Nebeskog kako ukazuje na Sina Gospoda našeg Isusa Hrista, da je on njegov Sin, ljubljeni koji je po njegovoj volji. Šta to znači? Znači da svi treba da ga dočekujemo kao Sina Božije. Evo koga sve ne dočekujemo. Ko nam sve pažnju ne privlači. Svijet se trudi na neke magijske načine da nam privuče pažnju, pa se klanjamo tim lažnim vrijednostima, lažnim imenima, lažnim veličinama kao idolima. Jesu li to političari, glumci, milijarderi, milioneri, bosovi, magovi, naučnici, filosofi, pisci, reditelji? Aj, majčin sine, na broj i iščitaj svu tu listu tog novog, modernog panteona. Koliko tu bogova ima? Uključujući i ono naše malo božanstvo, našeg skromnog
a opet velikog ja. Dajte, braćo i sestre, u ovaj dan bogojavljenja da dočekamo Sina Božije. Evo nam ga Otac šalje, kućemo već i blagoslov posjeti. Evo smo se njega odrekli mnogi i sad rovarimo po zemlji, tražimo zlato, drago kamenje, nema gasa, malo je nafte, benzina sve manje, električne energije sve manje, zdravih organa sve manje, i onda počinjemo da jurišamo jedni na druge, da ratujemo kada leba nema, kada vazduha nema, kao da života nema, kao da Boga nema. Pa očekujemo, eto, više inteligencije, nekakvih vanzemaljskih civilizacija da dođu pa da nam pomogu. To je bruka, braćo i sestre, i sramota. To je jedan debilizam, masovni. Sin Božji sišao sa nebesa, i to u ljudskoj prirodi, kao jedan od nas. I to kao savršen čovjek. Mogao on se javi ljudskoj prirodi, znate, i da bude u nekoj drugačijoj projavi. Mogao je da siđe ljud. Mogao je svojim očima da pali, svojom riječju, znate, da raznosi. Mogao je svojim dodirom da iz temelja raznosi sva naša zdanja, sve tekovine naših civilizacija. Mogao je žestoko da nas izbičuje kao neposlušne, kao bogoborne. A on je, braćo i sestre, sišao, primio ljudsku prirodu, znate, i postao jedan od nas, ali pun krotosti, pun milosti, pun ljubavi, pun pažnje, a isto tako pun božanske sile, vlasti, mudrosti. Došao je riječju da nas spasava, kao blag, milostiv, dugo trpeljiv i čovjekoljubiv. I treba da ga dočekamo, braćo i sestre. I u današnji dan, evo, Bog je dao da ga iskoristimo. Svaki od nas treba da provjeri sebe, da napravi jednu smotru, da vidi kako je on životom svojim dočekao Sina Božija. Jer on je došao i zbog tebe, čovječe, lično zbog tebe. Primio ga je Sveti Sava i pogledajte gdje mu je ime otišlo, kakva ga je slava ispunila. Dočekao ga i Sveti Vasilije Ostroški i pogledajte šta sad ima. Dočekao ga i Sveti Petar Cetinski, pa pogledajte šta sad ima. Kakve su posljedice susreta Boga i čovjeka i šta se dešava sa čovjekom kad dočeka Boga onako kako valja i dolikuje, kao Sina Božija. Od tog susreta, znate, svi imamo korist. Evo, pogledajte samo Svetoga Savu. Rastko, sreo Sina Božijeg i dočekao ga. Potčinio prirodnu ljubav prema Otcu, prema Majci, prema Otačbini, ljubavi prema nebeskome carstvu i caru i otišao za njih. I što? Jesmo li izgubili kao narod? Ili izgubio Stefan, što mu je Rastko izabrao nebesko carstvo? Ili izgubila Ana, majka mu, ili braća, ili izgubio narod, što je Rastko otišao za Sinom Božijim? Nije, braćo i sestre, no smo zadobili i evo nas u grupi najbogatijih naroda na planeti. Ali čime smo bogati? Bogati tim čudesnim iskustvom i mogućnošću
da i sami na ličnom planu dočekamo Boga. A kad je sveti Sava, je sveti Vasilij, evo i u naše dane, pogledajte svetog vladiku Nikolaja, dočekao Boga, pogledajte Justina Ćelijskog, dočekao Boga, primio ga u odaje svojega srca i postali čudotvorci, mirotočci, učitelji, spasitelji roda našeg. Mi nemamo, braćo i sestre, razloga da živimo pospano. Evo danas Bog se javio, oprostite, to neki doživljavaju kao neki radikalizam, ali čekaj, majka mu stara, pa i sa karcinomom u glavi, blinkeri čekaju, skijanje na vodi odloženo do daljnjeg snijega i malo nema me na stazi, nosam na terapijama i ovamo i onamo. A kad tako odreaguješ na posjetu jedne bolesti, jednoga karcinoma, odreaguj, majka mu stara, i kad se javi Bog. Jer bolest je došla da te pritisne, da tražiš dublje. I evo ga, Bog se javi, pun zdravlja, pun života, pun sile, pun ljubavi. Gdje god da te neko pritisnuo, te neko mrzi, da te neko izdao, da te neko prevario, bilo šta, u Hristu svi imamo utjehu. Umrla majka, živa je majka crkva. Umro otac, ali živ je nebeski otac. Umro brat, umrla sestra, umrla djeca, ali u crkvi niko ne umire. U Hristu ne može da umre kršten čovjek. I u njemu svi imamo utjehu. I zato treba, braćo i sestre, da ga dočekamo. Ali vidite, nemojte se prevarimo, jer ima ta jedna forma pobožnosti, vrlo gadna forma pobožnosti, kojoj je, nažalost, sklon i naš narod i naš rod. A to je to takozvano površno pravoslavlje. To je bezlično pravoslavlje. To je bezlično hrišćanstvo, bezlična crkva. To je pravoslavlje u kome sam centar ja. I ja samoga sebe i dočekujem u crkvu i ispraćam. Oprostite, a to nema veze s pravoslavljem koliko li ti sa onim dresom koji nosiš, a kojim se samo zanosiš. Provjerimo, braćo i sestre, jesmo li mi dočekali Sina Božijeg onako kako dolikuje. Jer, ukoliko ga ne budemo dočekali, a to ćemo da provjeravamo sa crkvom, ne sami sa sobom, znate ono privatno pravoslavlje, pa meni je ovoliko dovoljno kao da kupuješ orahe ili mljeveno meso, ili haljinu, ili parfem, ili automobil, ili biraš neki turistički aranžman. Nećemo to tako. No ćemo u crkvi da provjeravamo jesmo ili nismo, kao što stanje u kostima, u mozgu, u organima ne provjeravamo na ogledalu, no ultrazvukom, skenerom i magnetnom rezonancom. Pa ćemo u liturgiji crkve da vidimo jesmo li mi dočekali Sina Božijeg ili nismo. Ako nismo, to, braćo i sestre, nije dobar nalaz i neće biti dobar. Brzo će sudnji dan. Vidite, Gospod je došao, sve uredio i otišao, vaznio se. Nisposlao Duha Svetoga, organizovao život u crkvi u svetim tajnama i obećao
napomenuo da će opet doći da sudi živima i mrtvima. I što kaže sveti Jovan Zlatoust, ajte, narode Božji, uradite nešto, molim vas, dok vremena ima, javi na sudnji dan, neću moći pomoći. Ako se sad ne budete odazvali, ja vam pomoći na sudnji dan neću, jer će Gospod davati svakome po djelima njegovim. A naše glavno djelo jeste da dočekamo onoga koga nam Otac šalje. Dočekujemo ga u crkvi, dočekujemo ga vjerom. Vjeruješ li ti? Kako pita Gospod narod u ono vrijeme? Šta veli narod za mene? Ko sam ja? Nego ne možemo doći na red od manekena ovoga svijeta, od izvještaja, od flash informacija, ne može se do Gospoda doprijeti. Od te pleve, od toga šuta ne možemo do mnogocjenog zrna bisera. Ako vjerujemo da je Sin Božji, onda, braćo i sestre, da mu se poklonimo svim svojim životom i da ga poslušamo. Jer Otac, on nije mnogo govorio. On je Sinu ostavio da govori, a sam je rekao samo ovo: ovo je Sin moj ljubljen, koji je po mojoj volji. Njega da slušamo. A mi njega slušamo, braćo i sestre, slušajući njegovu svetu crkvu, slušajući svete apostole, svete oce, sveto predanje, uključujući se u svetotajinski život crkve. Što smo se mi krstili, jesi li se zapitao nekad, kršteni brate ili sestru? Znate zašto smo se krstili? Mada, nažalost, ima nemalo onih koji to ne znaju. Kršteni smo, braćo i sestre, zato što je On zapovjedio apostolima: idite, i to poslije njegovoga vaskrsenja, jer krštenje nije za ovaj život. Krštenje je za vječni život. Zapovijest i blagoslov da se krstimo mi smo dobili od vaskrsloga Hrista. Možete zamisliti, blagoslov poslije smrti. Pa ko daje blagoslove poslije smrti, braći i sestri? Pa majka ne grli više poslije smrti. Djeca ne plaču za majkom kad umru. Roditelji puštaju svoju djecu. Što su blagoslovili, blagoslovili su. A Sin Božji poslije smrti i vaskrsenja blagosilja, pa kaže: idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Dakle, mi se krštavamo, braćo i sestre, ne zato što je meni palo na pamet. Svakako, da i treba da ti pane na pamet. Pa što imaš pamet, bez da ti to pane na pamet? Što će ti pamet ako nisi kršten? Naš narod je znao kad vidi da neko onako zabludi i zaludi, pa pitaju temeljno: je li kršten ovaj čovjek? Ili majka dijete kad vidi da vileni, pa kaže: dijete, si kršten? Što ti je? Tako se nekršteni ponašaju i manitaju. Dakle, blagoslov Gospodnji, braćo i sestre, da se krstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Šta mi krštenjem činimo? Da, ali projavljujemo poslušnost.
Otkud mi znamo da treba se krstiti? Pa dobijamo... Zato što je Otac rekao njega da slušate. A on kaže, idite i krštavajte ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ne? Zašto se, braće i sestre, mi pričašćujemo? Otkud sad nama taj običaj? Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Pa mi nagrnemo u hram kad je vrijeme određeno, je tako? I pričašćujemo se. Zašto? Zato što je on blagoslovio i mi ga poslušamo. Jer Otac je rekao da njega slušamo. I sve drugo što nam je u Evanđelju ostavio kao svoju volju, a njegova volja je jednaka volji Boga Otca. A sila, volja i energija Duha Svetoga su u potpunoj saglasnosti sa voljom Oca i Sina. I onda Duh Sveti nema nikakvu smetnju kad treba da nadahne poslušnog. Duh Sveti kad te nadahne, onda ti je život nadahnut svetinjom, mudrošću, nebesima, ljubavlju prema Sinu i Otcu i prema crkvi svetoj. Neka bi dao Gospod, braći i sestre, da ovaj dan bogojavljenja, ako već nismo, da prihvatimo Sina Božija, puštimo druge na miru, projavimo čojstvo tako što ćemo ostaviti sve druge na miru. Niko nama više ne treba, braćo i sestre. Gospod je sa nama, a mi u njemu i kroz njega da ostvarimo tu punoću zajednice na koju nas crkva poziva i sve će biti dobro. Ne može ništa da ti nedostaje ni u vječnosti, a kamoli u 10 minuta ili 10 godina vremenoga života. Što si se tako stisnuo? Što si se prepao? Što tako živiš? Što tako drhće? Što si to glavu spuštio? Što si roletne spuštio? Što ti? Jedino ako si neposlušan. A da nisi ti neposlušan crkvi. I onda najbrzi test poslušnosti, a ti si mračo neposlušan. A ti ništa ne sluša. Si kršten? Jesi. Kad? Ima 20 godina. Vjeruješ li i u šta? A vjerujem, ima nešto. Drago majici, stop. A gdje je to nešto? To kutija cigara, to pepeljara koja nije pražnjena mjesecima, to frižider koji ne otvaraš i ne zatvaraš jer nema ništa u njemu, hraniš se informacionom tehnologijom. Moj tako, jada ne bio, nego ustani, umij se ovom bogojavljenskom vodicom. Vrati se majici crkvi, projavi pokajanje bludnoga sina, uzmi blagoslov Božji i jedi i pij sa ove trpeze. Budi ono što si pozvan da budeš, budi sin Božji. Zbog toga je Sin Božji sišao i primio ljudsku prirodu i osnovao crkvu, da bi se i ti kroz nju usinovio nebesima. Ajmo, braći i sestre, tako i nikako drugačije, a neprijateljima, onim zadrtim, onim nepopravljivim demonima, evo poručujemo, da prihvate poraz kao činjenicu i kao nepromjenljivi fakt i dogmat njihovog življenja još u vremenu i nek se pripremaju za vrlo visoke neugasive temperature vječnoga ognja, a onima koji su zabluđali, njihovim dejstvom obmanuti,
da dok ima vremena da se pokaju, da se vrate Bogu, da se krste ako nisu, a ako su kršteni, da se omiju pokajanjem i da se ukrijepe i ožive i obože u tajni pričašća, u tajni sjedinjenja sa javljenim Bogom. Bog se javi! Vai se